Gorici so tako danes razvajali brbončice in vse druge čute svojih gostov. Odločili smo se, da bomo obe ribi ponudili kot karpačo, čist surov ali pa rahlo mariniran. Evo, zdaj točim peninu emu, klasična metoda, je natur brut, letniku 2009. Merlot 2011, staran v leseni posodi, 1500 litrski. Ljudje so prišli od blizu in daleč. Za vstop v okusno vasico so plačali 45 €, zato pa brez omejitev preizkusili hrano najboljših restauracij in vrhunska vina. The people are very nice and very kindly and it's all good. Siccome non mi voglio dimenticare di voi, mi sono anche comprato un po' di vino da bere a casa. Mislim, da je to vzorčen primer, kako je treba en kraj tržiti, kako je treba narediti en brand v enem kraju, pa ga tudi potem dati v svet na tak način. Iz takšnih dobrih praks pa se je dobro tudi kaj naučiti in prav to so počeli nekateri. Dobivamo nove izkušnje, nove znanja in pač spoznavamo hostince. Jutri se praznik v Šmartnem nadaljuje, tokrat brez restauracij in vstopnine, zato pa z vinarji z obeh strani meje.